Hetna BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo sei na bon oni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai phutkit ta hote Tuni January ni sim somni ni ko a banoi te so chom le emitam sa kon kila Thusoh phabem ho hasom le hangalam na sata agi dauna ahin chi la pizo vin mi tampin anga la zing ceasefire chu Israel Hamas ki ka an umdo atan hi gamte ni ki ka him kham umdo na ding ki tipna anei hon gal hing a anaki kai ho ki he to na omna chunga vanoi zin avet li zing khat chu hi Hamas ten mei thum Rami Goran Emily Darile Darnstein thado ding la amin achon sa naw chunga mabani ho sagi sunga adang thado beding win aphong do ove alangka ni Israel in Palestine mi som ko ho chu kola kon a alhado ding u hi mi hado lekil he to na ahin nei u hi chamna umdo na ding a kalpilin ta khat hin Gaza gamsung ki pagol nu mamanjing bang uvin Palestinian kilhado hon khogem sabanga a in allow azot ding uvin amdo lon hi Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar in chamna di ta le Aheloute a amdo na ding a Hamas de military thanei na su chimi angai ze atin hinla rafa muna kon kinup tanu dung zuizin Israeli supaite akinung to pantawin hi Philadelphia corridor muntu ahin kitip na ho zuizo hide hinam ti hi mi tampi lungthe na khat hi hiti ho kala hin Israel lama vai hom ka a ke thin tolo na omjing na ban a Hamas to ake ka over ceasefire umdan dailo sia Benjamin Netanyahu government akon far right political elilam kai pampe amdo kitan hi ceasefire am tolhon in gam sumi piti adinga 80 channel achanitin ngai chan hopo truck zanival thaupo truck somni panan Gaza gam sunga lutna ding karam salam crossing chan analhung tawin hi Israel Hamas ke ka ahim kham amdo jingwangin 80 chan chi zo de hinam te hi expert tampi lungim na khat hi do lon azi chu gamte ni ki ka hit kita asan tunai piling ta ompon chule dan su kiat nan azui zeng thading in amjing in hi Indian Space Research Organization ISRO-10 space lama lol hinalen ta khanin achuisa January ni simsom ni ni khochun space docking experiment spedes la a ba kai khatin wang thamzol a satellite anakoi do ni uchu kisu matna trial run lol hingta in anabol do atavin hi geldo thai khat chu achisa December ni simsom 2024 ni kho achu PSLV CI-60 rocket mangcha a anake kap da u satellites ni special target ni tia ki hete ni chu satis bawan space center akun kilometers jalila somse gilanga agamla banlaizol adainaw munchena na koido zo u an hitai hitabanga lol hin in avsa chu ISRO-10 malhom ta la kisu sela to gun ho asu bul naw khatle banoi za advanced space mission lam sumlapai lo ta amin thannaw su zamna khat zong a hi matlam na to sina to jing hilla chi do ana nei lo bang in Nigeria gamsunga thaupo gari po kezin mi somsigilam in thina ana to ke tawin hi Nigeria state sunga north gam hop a deka marot sulayag local government area hop sunga thaupo gari anaki tanglai chu avel ami pihon thau ke thalding kichuna anei lai wa me ko hung ki panakun apo za zin mi somsigilam in thina ana to vin mi tampin za hospital a vet kol helo ke tawin hi thina to thulong ho jing jong amel o ko hi he do thailo khomin mezen akawa me ekiti gel do thai kha chu achi sa 2024 October hasung azong hitabang ma athel su a zigawa state sunga thau ki chu laizin mezen mi zakhat le samsigilam anaka li sa an hi ahung thong ding January ni sim som thum la khat le Parliament budget session ke panding April ni sim li chan chil hading hitai session ke pat masanga India President Draupadi Murmu in akibol ngai sing banga impite ni to hom na a thu seina anei ding hi heading khat su kumsi budget session ke pat dikun le impite ni Lok Sabha le Rajya Sabha in to hom na anei jil han hi Finance Minister Nirmala Sitharaman in February ni sim khat le Parliament a union budget apo do ding hi February ni sim somnali agi Parliament in intersession break and ding March ni sim som le to khom na asu jom kit ding hi
Lahkhom na sung lahin Prime Minister Narendra Modi in President's Express Motion of Thanks debate Aheloute ding taasan ahin chule WAKF Amendment Bill 2A Joint Parliamentary Committee report jong Pelun ahiding kinjat hi hichi Parliament session sung lahin Joint Committee on One Nation One Election tuzong saykhom na anay dio hi Committee ho hi phat masachu a report u Lok Sabha a apitlu diwa hetsa na umahitan hizong le committee ho atam su saw be na dinga nge na anom zi atu chana report apitlu nailo u hi committee ho hin Lahkhom na masapenchu tulha a anay bet mu hi Heading khat chu Parliament winter session chu sausang ta a nakechaya BJP le opposition ho Parliament campus sunga ki phenna umpena umchen hoilo thu a police a Hetna anaki boltu u hi Mayday Lahkhom na Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI in Center Koba National Register of Citizens NRC Manipur a chesah a illegal immigrants ho het do ding in nge na about in hi Chule Center Government in Indo Myanmar border fencing akin taipin a abol chai a illegal immigration le trafficking of arms le drugs su utang hihan ati Kuki Mayday gal thu asaina chun COCOMI in kadang ban a bom tan pi alha awang in Center Government in donse in anaypoy ati COCOMI coordinator Thokcham Semendro in asaina achun January nisim samla legion kadang ban Mayday hu a kuki ho bom alha ovin hinla government in na pi de agong poy Mayday kuki gargi chaina ding ahi kuki militant ho chunga action la nga e ati Manipur Valley Mayday Lahkhom na ho hin kuki volunteer ho le SOO group ho chunga Center Government in action ala na ding a angi azing ahi hiti tol hon achur State Assembly a kuki SO group ho extension loading a thulu na asem hi chule SOO extension lozi atuni chana KNO UPF le government in Union Territory demand to a political talk si chila thailova umnalai ahi Myanmar Military Council sapay hohin drugs asum kolvei phabep to kitho in San State Solam Thailand gamgi Golden Triangle muna nasata in drugs asim do ovetin agisay e Myanmar tulsung boylai ta ahin drugs samta asim do in Southeast Asia gama Myanmar apat drugs kitol aman tampen ovetin jang agisay e drugs asum kolvei hon athilzo ho amachal thaina ding in methamphetamine le yaba ho chu manhlom jema zu ding jong akho sa laudan agisai e Golden Triangle kiti hi Thailand Laos le Myanmar gamgi aki hopna ohin San State hi drugs hung konda namun pi khana kisai jin chu hi 2024 kumki che a United Nations Office on Drugs and Crime UNODC in report api that in Thailand gam thunei hon Myanmar apan atol nu drugs jaba pills 648.9 million le methamphetamine 26.4 tons aman ovetin jong agisay in ahi Southeast Asia gam hi drugs ti zarum ta methamphetamine jo namumpi pen ahi pantan drugs ki man hi kumsi le akal tau zingin ningkum 2024 sunga ki man ho chu kum somsung 2007 to 2017 a amat do za sangun alleged in atam zoitin jong thulu chun ata lang in ahi Manipur Governor Atha Ajay Kumar Bala in Zani Hochun Union Home Minister Amit Shah Chun New Delhi Kopia anaki mupi in ahi Bala in Amit Shah ki mupi sung achun Manipur a thulala umdan asay pihidan ta asan umta thulut ki muchun ata lang in ahi hiche ki mutu na hi Bala in Manipur Governor Palmun Alozova ki mutu na masapen hon injong akisay in ahi Manipur Governor Palmun Alozovin Bala hin Manipur sunga nam chom ho akimupi paingal in ahi amasapen ading in Churchample District a IT Center ahung Thusoh in chule Relief Center a galzam hozong akimupi na bana kuki se solam kai ho to zong akimuto in hi nimphebep zawin more zong agavilha in se solam kai ho to zong ahung kimuto in hi Governor Palmun Alozova ki patni in security meeting zong ni veita officer chom ho to anaitan amaho akol fitbet zong Lahkhom jing e akitin hi
Health Khat Union Home Secretary Lui Azay Kumar Balahin Kumnga Zen Home Minister Amisa to Anato Homahin August 2024 achu retire anichia Hitizo va Manipur Governor dinga hung kisorpai hi Azay Kumar Balahi Union Home Minister Amisa Amata Angel in Manipur Governor Panmun Lodia kilhan ahin chule Manipur sunga chamna hin phutkit dinga mo punalhing se kipidan injong kisezin ahi Dunia ding in Thusoh hilson'in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalut chibe